sosial keluarga RW 05. Yang pertama dari Bapak Raimur Rizal RW 05, muka belakang 100.000. Haji Sultan Mukhtar, anak menantu, Ampel Haji 50.000. Haji Puan Puja Maris 300.000. Dari Ambo Sultan Arsman Jambak, muka belakang 100.000. 50.000. Turun deh. Haji 50.000. Eli Hidayat 70.000. Ramai Mawar 50.000. Zaidan Akhi 25.000. Asmi Sam 25.000. Jul Patris 30.000. Peri, lagi ya Per. Zainal Arif Sasa 200.000. John Kasidi 50.000. Nur Sanedi BPG 50.000. Anton Parasago 50.000. Iwan Setiawan 50.000. Reman TK 20.000. Jurnalis 20.000. Janan 20.000. Mundur Kecamatan Tangun 3 2 ada. Ayo itu samu bana, ayo samu bana ada lai iya pemenang kita ada 2, kita undi iya. Iya diundi ya. Ikut pawa kumang. Rayu bisa dikira TR tuh. Amin. Nan gadang nan manan. Lah. Allahu Akbar. Nan gadang nan manang manyo. Celik tuh 6 tuh. Kali Pak Un. 6 dah. 6 Lampung dan juga buat seluruh masyarakat dan juga warga kita yang selalu kompak ya, semoga sehat selalu, murah rezeki, buka rezeki, undang kami balik bersama Ando Hakim.